Ok, hai să numărăm. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tuturor copiilor, atenție! Una mattina mi son svegliata, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi son svegliata e ho trovato l'invasore. Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 partigiano, portami via, che mi sento di morire. Oh partigiano, portami via, che mi sento di morire. E se io muoio partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellire. Se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellire. Hai că mai ai o tură! Mai ai o tură! Una mattina mi sono sbagliato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono sbagliato e ho trovato l'invasore. Un partigiano, portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Oh partigiano, portami via, che mi sento di morire. Oh partigiano, portami via, che mi sento di morire. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellire. E se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellire. Oh oh, hey. Oh oh. Continuăm cu băieții, locul 3, Lorenzo Ștefan Cătană, Next Stars! Deci, scuzați, Lorenzo Ștefan Cătană este de la Nexpos. Scrie aici Next Stars. Nu mai cunoști, Eu cunosc bine. Nu mai vezi bine Oti. Locul 2, Peter Langwischer de la Blöcki. Bravo, felicitări! Și urmează locul 1, inegalabilul Codrin Seician. Bravo! Nu te uita niciodată în spate, tot înainte. Bravo, felicitări, Codrin! Vine unul de la 60, un concurent de la 60, hai să-l aplaudăm. Chiar dacă avem copii pe podium, bravo! E de apreciat. Hai la poze, copii. Sus pe podium toți trei, unul lângă celălalt. Hai, Lorenzo! Bravo! Bravo!
Bravo copii și cu asta am terminat ediția a 6-a, categoria copii. Vă așteptăm la anul. Mulțumim!